beach here place I won't be real. During birthday and I'm doing just the celebration. I share. Yeah, marketing it. Most of I'm worry a man. And then na yehwa ukwa propose to we ya ensamafo anim na ukwa propose we. I didn't go on any joke. A lot of people are There any joke. Ensamafo anim na ukwa propose to your girlfriend say I want to marry you. Nanka a day creative mentality and number director mu I say yenko the birthday was cemetery. Mwakaba edba to my GHS. Aya Kumawood actor via Okodini birthday I was cemetery and no komo enene. Minimu eba bidi now to wait me do a drink tray at their fire comment session I say Abra and Komo boy Koswa. Abranti a training same one a dear and birthday do yeno and no na the director and then she share your quanya or person who did birthday no at the mano. Na the director any so I didn't want to say a dear. Onipa bia no uye wuwa eya dem said dem kwa obekọ na tie mu enuti wodi portray eya niema bi ani so ade hu bi di akire eya enipa especially amabu no say ansa na bible ne kan ya no say yen kan ya bofo yo brand biom ansa na daboni na du no daboni bi beba enuti ne daboni ne ba na ne na eya den ya una usika dan makra said den una ukuta eya Rolls ibie ene ne ekeka ho Achimota forest wato bi said den kwempa obekwa kwhye eye emusi ho wodi birthday copy mu kodru ho no mo a birthday boy ba ene ese ne atie ni oda adaka mu ho me yede ne ba ye pie free mu ho na emu nsam no de ese wani ense won kachre abranti edi birthday ye we na na chinsam a waka na enam so masi ho no mo propose to ni girlfriend and the girlfriend fa mu collapse ya besi ne ababa we eda ayaresabia wono so dwa na do a ene eniema jinja ne so no ma yentwa ya honkonkwo hwa eye video yi emra ne enti abrante na num asemodi birthday ni we ni ohu ye wi ayenhwe ye di honko abusafo abrante we yo ena dafuna ada kanima sorry you know ena ma yetna asa me dwene se no if so dia ma yemfa bibenya den emra na wiase nyina hu na nya adesua ma wiase se o birthday ba wo se onya o kai wo nyankopon ne ba bia wo nso no wo a obekọ na ya adesua de ama wiase nyina no ntina ma me planes yenko esa birthday ni wo cemetery o na wo dafuna da kama na se first off no director ka say o birthday dey ko celebrate ama we sie ye no adwen be ne ba utimo ye manhyo meyem de because yenim si yekọ asiye dia sebe yentimi nkọ without the phone aka because ye be ko bia na ye the phone aka na kọ ne yakọja wo ho enti si ye kọ ho ma ko celebrate birthday ni na wo se the phone aka no so ekọ na wo da phone aka na wo suffocate na wo ho nche wo ho mente wo so sorry na so looking like normal person we free phone aka ma pie enti to say medam a ekwan bia na ho emframa bia mfa ho a medam no it was like say as a mete kasa wa chiri person ka ye be rent bi but enya de omoma ye kwan because omo se ye be rent a ye kwasa de abana be problem but enam se ye nso ye person ade ne person ye ntino ye bombodin de kato kasa e tof anda kan ti heda hye obi ma ne ye mai mu ye wie ye no se wo da afuna da kan no bibia no huna o e kira sem bia mai birthday na ekoso no ma me mfam free that side emra me yi ring say me propose to my girlfriend na me yi ring na me bie mu a me bun kotodwe say will you marry me no at once no na okata na ni den nsa to na koma so enti no ode nsa to na koma so no de me hu ya na say at once wabu ahwe yemfa na say enura chi eni enura meda na akoyete se de mani so no ase obi asomensa ene me komede medana medem no obi asomensa de me kuura denim na mani sa beba me ho su biem na medadem ho ye na me nko ba yes entino afi ekoye bibi te se ase de obi bie pono no ase obi wo so pono no ase it is more like a nightmare ase de bibi tackle ase de bibi frefre no it's like sana me huno from inura chi ene inura me akran no me so ma shase experience bibi sa because me ho na ase muntum chime ase muntum pesa chime na ade enti no na ma bo pita chime ni but ase
to so abas ade ana me hu sa ade no bi o me life mu da but my size am expensive bi senti no me bie me curtains na me de manite mu se na enipa mienu gina ho omo achi na hwe me de be menim so omo ye ma na asema ma mesanso ema akwaba uti abrante ni nsemu a den na yiwadwe den na hu no den na ofamu a sesi onam a ohu se ye de ne number bi be fa no de ne kosan de ne ba na wo be bie ni window na ni page na ho frefre no na fafa comment section ase da wata be Bruce wa ha enti ono so ebetre na dwe emu akwaba ya me de bibi aboko de abade around isoro na ja ebubu bites ye be ya ne de na ka brabo it's normal yeah Yedi birthday na ekwan amanfo bi mu efa so edi birthday no then na beka ede afa ho me cha wati for na bi ohwe I mean ewiase ade ba ko a eya enye se nipa energy bebre birthday okay because each passing year no it means say enana nyame de ma no e count down eti celebration bebre no I can say sometimes we are reflecting on what we have done so far. Okay. Say nyame ama obia your friend is saying targets ahen na wo for so what me aye. That should be what esa get me reflect on. But you say any gene nyama bia enya fata because each day no see ama 90 years grana esoti it's birthday nya dia esa nka ye dia wuse e ya dia reflect say so far ahen na maye na me committee me make na make me account for yeah branche ko di ni birthday ya enei we etire nsemo aye bubuja wada wontimi enei yeah Cémetery timi di birthday yeah enya kukuduro e ma no ye possible you see sometimes the nyama bi di agro the nyama so di ye apart from Cémetery remember how but one of the places that men wishes say we the birthday beach okay I didn't beach here place ahun bebre during birthday and I'm doing just the celebration I share nyama getting most of our worry a man okay by him time and nyama bebre ryan ayenim abosum ni because anas honhom go when you agelo on person to make cat on kwanda short one notice here most people bebre di on birthday we are nyama nko yebie odi big birthday pa ebi mtimi hwe omo kwa ebi mo personal business and start to slow down ne nyama e pasa because sabe that time you are showing off to the whole world okay to ahonhom ni nyina say this is what I want to do now Cémetery ni crowd you see guy no oni nyansa na make chere na say yesie no aka na ni obekata omaki ade we yesie no aka na ni obekata director ben no catch on say yanko Cémetery na yanko di birthday most of the directors no the season ones no most of them are occults okay most directors Oka Steven Spielberg one of the greatest directors from background and most of them are into occultism enti oka dia chewa you have to be careful nanka a creative mentality na bad director mu I will say yenko di birthday was Cémetery stadium wo Independence Square road M1 Kwagwajira so now say Cémetery you see Cémetery a place of the dead okay. A eternal rest for all of us now who go na something who ye dey there unyane your friend say ahonhom no unyane omu wi they need to ask you aden na yada na sebe oba benyane ye enti ye ohuhu no a question omu bisa no say aden na be dede wo eden na wo hwehwe wo eden na be ye wo because a place as sebe a sober reflection okay sebe ye wo de obi kwa wo ni bie enti a place as sebe ye kwa a su ne de ko na dey ni afa ni je ni merry making e was Cémetery no so could you am home feel
okodi omo fe onti sesia no omo di nachi no enyade no koye no ye bisa na sem na sem no ye asem me ba ye bisa wo hunamu a na yenya we bia no ye fra wo sunsumu ye bisa e ho so de okwa wo mabie ti na mse wasie ne ho no onim ti ya yeah abrante nsem a won come o chese eyade a omo ye coffee ni bi ho so wo kwakwa kotobi omo ko han no mu dia kodi birthday no birthday boy ba ya de na to adakam ama na da ambulance mu oda ambulance mu oni de na ba be si cemetery ho ambulance yo mu nya bi han ye na ebo ma adaka wura se ye ntimi fa ma onfa nko na wo san fa enti omo toy ya ka wi ya ye yusu ewe kosi he hwan dia ya de cha hwan ono no babedem waton adaka akam na keka ye babetu ne na shem you see ewiase wo ma ye nteki ni ama bi say it's a joke di ba bia o okay ade bi o hon ma ye ya in the spiritual world it's not a joke say ubakoto coffin those times coffin is meant for the dead are you dead it you koto e the crown o catch you so say time to go home it will so no say no e be comply keke because say no asamani na bisa say papa what that dey no we na bre it minim asema e bantima e na e dey be nkoa na wiase ehwehwe de bia e pese ya de bi obi nya bi da but ade bi wo ho a wo ye na a spiritual side na a different ball game okay e ho no ye ni agro e ho no ye kwa ye nsam mabie enti se obetimi aka so me kwa akra ukọ na mo kekra se mabafie e ho ye nya ne sa cemetery de okwa da bi ukọ awakọ enti bibia wo pesa wo ye no dwene wo mienu enye bibia na ye didi agro ti no ye de ono a wasie ne ho aka na keka e bebo na se na shim ni girlfriend so a okọ propose ye wo cemetery ho no mo edema no obayin so akolapse dia usabe ya predi age ne nkwen abai wa no so sansun so no se ko ba ne sa honhom no e bisa be ma ya semi ono so ye betimi ye bisa ni bisa na simple ono kwa de wa ware no ama nsamafo no wa ware na ma nsamafo no ti se sia no ye bisa boy ni wia ye be friend ono so aba you see ade go na make us ade bi wa don't take it for granted ade ya na ye hwa ukwa propose to we ya nsamafo anyim na ukwa propose we I mean ade bi o ma any joke a lot of people are there any joke nsamafo anyim na ukwa propose to your girlfriend say I want to marry you the two of them they are doomed they have no idea when no so be antimi e wona ka be ba no omko penya mi nipa bi onim fam when enye paibo na is a break you when no one and willingly odi uso akọ enti ese u penya mi nipa bi onim fam na otimi enya na yesande uso esa baba go ba bia uso na du no anu ode ekọ enye pray for me for ni bi oso for there be so for ni timi nya hwe enti no mfa o timi fa you are so for o me na ko gina de we anu a o kwa e besa fro na se so asem na man for be ko enipa do be ko amusi ko body birthday ni bi wa mu nyina they will go because some nyina some witness here e na mu nyina na mu ye dede na mako ba bia e bia ye se ho edin e ma the dead no na mako ye marry making akotwa cake ye be bi some nyina 111 nti omu nyina no I some pesofo na onim fam na otimi yi omu fi ade we me sa dia me mom just 1 year follow up yembra eye even though say ahonhom no ne omusunsunsu anto abobenya ni nyina ye yifiri ho no mo a cemetery na wakoye eye party ni wo ho no the community a cemetery no ewo mu no ohin a woda so no so obetimi atake you on for yes omo gukro no fi omo de no mi aka kro no enti we re kwa no omo wie na so for no wie say ahemfo no so bam ni a specify land no bi o he de bia me say uye Kristo na ase o we abosom so nsam anka Yesu won ka say give unto Caesar what belongs to Caesar and give unto God what belongs to God ade bi o ha wo de wo ko kan it doesn't matter how spiritual you are ye nyaw enti say wunye obi no so ni fam no to me you feel enti wo ye tell o mawie nyame de no na we de me fi o ma you die
And apart from that, they need to go now. Oh, yeah, baby mom, because no, we are very serious. But who say, where Branty or yeah, Kumawood actor, yeah, why yes, I did. In their movies, no, almost me call cemetery. Echo Sio, Mammy, what was said to that? My corset to that. Thank you. Oko set answer the Ebekwa Musiano, ye who obi a manigu apaye. Oh, yes. Ye the pano a few. There are instances that obi etimia play sa role na home etimia tataneda because ya nye yes omoye. okay. Masa bibia na apayo. Uko do acte no sabe uko nsuom na kwakọ ye bibi o nsuo ni mu acte na esa wo se nsuo no na mani who say yes ade na mabaye no me ye na me de a kire say na wo de ohun we na wo de kwasa I quite remember ye call Motifos ye go twa music video when him say ye call ye buy na bibi ani so come on na me try me na bi try ye buy na bibi ani so Monya pictures ye nya pictures monya videos Dabi enti girl this year sanko do na me friend soft man na kan say mama say us eh na de baby na wo ko obo pa second time ye call ye sana ye du ho no o che ye pa ye mo ye bo wi sana ye twa de no enti wiase na wo kwa oni bibia o si minim but who yes o bibia ni obetimi a bibia bibi benya ho na ne na wo 20 ya di AC no asem wo ye bi si Nigeria baba wa bi so birthday ono so black okay and omo share yes obeka ya ono so ba no da casket and kasa emu di birthday no na after the birthday no ono de ye nten hu we bia but can I say youth na no copy and paste wa copy no mo ye efutu be na ode ma emebuni se ene obi ahwe birthday cemetery na so no so so obekwa akoye bia ebi kra no obekọ ahemfu pomu no akwakoye no enye ayifo de me de ni ameka ne say no amutie me birthday enye time of celebration a time of what we call sober reflection me bomba ya di kire me nyame ebi a following day na me pie but no kra no me go cemetery mo me hwe bibi yo ewiase ne na okwa e ma ne nya o se bibi ntimi o bibi betimi o na pa brand de on ko pesofo bi no bomba ya mo no mo so mo ko bi nyina no so ma hwe yi a next year o mo hu ni yi manu ato nyame show me da se pa na eye abrantie ya nei muntimi na enipa mienu ni mo manimu ni ade wade o magichire wa wo fra wutimi da ya ba fa akoyi no na wo podi for papa amana break ya ma no na wo hwehwe evangelist mama part na wakaste ni nyina e de ama wa ye fu mame ane nyame show na like your video na share all the social media platform no so media me this one impress and me nyina kechu ba ko be show ko see ma